Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka Hanyo Trap Integrated Territorial Organization mendasni ka arp khanai tarik naitung arja arpesan kalalit ban IT da kador khas hak office jong Deputy General Manager jong ka State Bank of India kabadan Hashilong nak benta ka jingdawa ban thongkam pura yu branch manager Haraliang branch bat ban penjalan ya ka portrikam jong ka ATM habakaran shikla patai kubor usamla balaji jerwa ulaong bahadian ke jingyo optiang ya kicing ujo niki pajba nong penenkam ya ka State Bank of India hak than raliang na laskin block kibala penpawi ke jing e ka baki kendu menta habede baki kam shakri lingba jong ka bank kumta na kaliang kaseng kalawan ban ya kendu mardor yu Deputy General Manager BNO jong ka State Bank of India halor kini ke jing e jong ki pajba usamla balajiat ulaong baga jingdawa jong ka seng banthung pura yu nong penya ya katanat ni u branch manager badong bakatanat raliang kalatrekam klem u branch manager bapura kabala penlong ya kijing bomdon nong yalam kabakta jur ki babun kijing shakri ki bakongsan ulaong baklem kijing pet jong kinong penya ki patba ki kendu jing e ban yo jing tep habede bagi kam pisa pilan kum kiram puliputhi bat kiram kisan credit card KCC namar kini bro ar kidan kam ya kijing menjur jong kinong penya Shushu usamla balajiat ulaong bakaseng kala dawaru ya kejing penjalan ya ke portrikam jong ke ATM namar kumbakalong benta ke ATM ke badan hagisnong raliang benta ke pli tang hapo ki por balabu bat kani ka khanglat de ki patba bakin let sei pisa ha ke por baki dan kam kumta ka seng kala dawa ban penjalan ya ke portrikam nudu ke por nyu biji mstap hadu ke por khandai biji menmiet bat ong bakajing penjalan ya ke por kalong ba kongsan bha namar baki ATM ke de ke pedeng jong ke imlang salang hak ba kumba khanai pusan pesen nagi nong shong kishanya haka nak benta kejindon kampisa jongki Ini kuta New Trap Integrated Territorial Organization haka jingyo complain nagi paiba na po raliang na po Lasken block menta kasni lawan sini po Deputy General Manager BNO ma Block Administrative Officer jongka State Bank of India nya po Shillong niwan ni menta kasni mapunya snow ya kata jingye jongki paiba di lapan snow sini ke kapaningkong long kaway kalong ba kajing momdan jong full fledged na branch manager to permanent ke hadu mentaru branch manager po ni po office raliang juga SBI dan back to on rotating basis ke kani kapenbu jing e yaki paiba ban access yaki schemes yaki loan CA ko ka KCC ka persan credit card e kasem jing e te nakalem jing mila kerpat how ni officer ban pek ya kani ban ai no do full fledged branch manager te ka pa alpat kalong ba kajingdan yung kani ka ATM hapo hani po raliang kalong galing kat por plat kibri hante po sinong penan kam har ka cash transaction ma di penan kam har ka pisah bet ban seal ban thiet ban ai kibri ban ai ki majan ni di kani ka jing lingkat pala jong ka poru jong ka ATM lamar ba ka ATM chati ka khang no nyau buji bagi nyau buji ATM khang no nyau buji ki khang no sau buji ma te khang no sau buji te haka jing pek jingi te sau buji te kadang guna pala kadang lingkat pala lamar ba ni dapat sinong kendong le kadang kam ha ka pisa ka AKA banyak transaksi ni te kung tahi nakaliang jingi ru milaong ba ban increase no igani ka puat ma ban pentam no igani ka puat na kasaw buji lesi siya kanyo buji khandai buji ma kanang bagi pai baru binyo sim jing mentoy igani ka ATM nomor ba lada khang no saw buji ka jing mentoy iu ban bu igani ka ATM ate asno te lada ki ong ka security ru milar bong ba lada ka de ka security ru ante po snong raliang kala de ai bet da ka snong te ka security ru kala dan lupa da ka snong te kamdan jing e ra ba fin play hadu da me dia tanggung tahi nak kalian jungi wan ban address kini wan ban pen pa kini kejing e juki pa na po na kasana than raliang na Lasken block